INP Mizo channel clear turte inzain chibai le vek ule voin April ni thum ania in omna mun thewa dama hunin man kan bei sei keni po kan dam tha e tun tumpo Myanmaram chanchin voina thil thleng tlang pui kan thlir ho lenga Myanmaram chung ba ka akai noi tlema zong kanan soi kual bok don nia Sipai Council in Nizandar Kuala Chan Vevel Khan Mandalay Khopui Manohari Road 58 a Silayan Metpuak lea Civil mi pakhat an kap fu le peka adin mun hi athalo viau ni nan soi KNU Brigade 1 opna huam chunga Nizan Khan Sipai Council chuan thlo na mangin abei lea Tathung Township Phapin Khwa Sikul an kap chia a bazar pakhat akang cheboka kum upalam mi pakhatin hliam atur bok chau tong kale khwa in pakhat a chepoka chau tong chi khwa thingtlang lam mi te tana sarkarin dispensary in a sak a chetel bok voina po KNU Brigade 1 le Sipai Council te chu darkar thum chuang zet anin kap le ni in Rangoon News chona soya hetia leilama anin ka hrep ba ka Sipai Council hian Karen le Moon State chunga KNU Brigade 1 thunun mek ram te chu ralthuam lian mangin abei ni leng le ni in a soibok tukindar som chawvel khan Kachin State namti khobul vela Sipai Council le KIA te darkar chanve chung vel anin ka thu Kachin News Group chuan an soi tihin in ka hai anan ti puang ve takna a an mani bok hian an bo pel zel thawani heti lai hian KIA chuan thu chhuah an siama an thu chhuah chuan KIA te chu Federal Democracy ram alo din chhuah bei se din ani thute dictatorship aral huna ram chunga federal system a in opna thatak a omwat tur thute ui hum zat po tlinglo sipai lal te thu pe ka wangin Sipai Council noyami te chuan an du wang reng po nilova an nupui fanau te kalsana an ma ni me le sa an ram chung mi te tho an ka thin thu te KIA Sipai te po hian an du than ni lo ma sela ka atula wanga kap mayan ni thin thu te Sipai Council om dan ten om tak ban san duwa KIA lam zom du anom chuan dan ang thapa an lo welcome reng thu te achuang ani voin April ni thum jing lama khan Moon State khopui ta thunga demonstration an siama Sipai Council in an no darna mi pakhat an kap hluma mi paruk aya tlem lo man an ni bok Sipai Council in ralthuam lian te mangin thlona hial manga Karen ram Phapun district le Ngyonglepin district te bom athak thina wangin tuna hian heng lai vela khosa civil mi sing chuang zet chuan sahim na zongin an in le lo an chhuah san me ka Sipai Council thil ti dan chu KNU chuan an dem tak zet ti nimin khan thu chu an siam Mongjua khopuya hian tukin lama tang khan demonstration an siam to a Sipai Council ne nanin tong le to mi pathumin hliam an tur nia soyani a chuti chungchuan an kongzo han thul chuang lo chhun lama pon la thok na sa hle thomai Sipai Council lamin silai manga an no dar na lama tukindar som chawvel khan silai mutur thi mi pathum an omle to nia soi ani a tlai lama ero chuan mi panga an tlin thuan soi le to bok iwen doi luklutuk chu Myanmaram ta na phusatu te chuan an ngai mo hle loma iwen Security Council in din mun hlo om taka an din thu le Sipai Council in dim doi tak le fim khur taka mala tura an bei seina thu an chhuah ve le te hi chu thi le dam in kara cheng Myanmar me puite tan chuan roka fa tok lo hle ni an ngaya hei aya om ze nei dewa mala turin Myanmar ta na thanem ngai tak tak te chuan ngen na an siam le hlom March ni somthum pakhat zan an nilam chuna UN Security Council closed door meeting an neya an thu pass te kha atuk April ni khatlama anan puang ta a malama an lo soito ai kha chuan claimin azia om deu na a hei ringot aya om ze nei dewa malaturin an du ti an soi hlomani Moon State ta thung khopuya jingdaret chawvel khan mi za velin demonstration an siama darkar chan vevel nuwa Sipai lam mi zani velin an not dar anun na ta na der thom tak hliam tur mi pa pakhat le mai che pakhat chu police lamin an phura hliam tur mi pahni telin Sipai Council lam hian mi som ni velan man ni in
amuna omte chuan an soi an soi dan chuan mai che pakhat hi damdo in kalpuyan tumlain sipai council lam hian keimanin kan kalpui nga lang tihin an chu sak ne soi ni a damdo in kalpui lok chuang lovin khopui chungan wa na an phurta zel zo ne soi ani voina kachin state muku khopuya te phakan khopuya te tanin tari region dawai khopuya te sakain region sakain khopui le khin u khopuya te kaya state dimosu khopuya te nasatakin kongan zo le hloma ti chuan moon state pawng khopuya te mandalay region minchian khopuya te kongan zo le hlombok mandalay khopui amarapura lama tukin khan demonstration an siama sipai councilin an not dara silai voisom chuang an ka pa thi le hliam anom om hriatani lo chuwele yadana pung university zirlaiten jingdar ko chhovel khan kongan zo le ni khopui chung mun then khata chuan konglaya tayar hal kang zong te in demonstration an siam le bok tin nepi do mun pui pin mana khopuya po tukin khan don demonstration an siam vele boka pakan khopuya po kongan zo ani Myanmaram mun ranga voina po khan an rem chan dan danin sipai thuni na do dalin na satakin kongan zo zel sipai le police minong hlaina terrorist haute kutla ka wangin puitling soilo no pang somle chuang an thito a demonstration siam tu te zinga za chuang zet an thile dam chin hriat theilovin an ombok hetiang thila thlen zela wangin sarkar dangte pon an dem na sato hle a Myanmar tran em tu China point an din mona that lo thu le a hlo om hle thu a soi ve tho Myanmaram chunga kutin thak na hi China sarkar point tha ati lo hle tharum thona le thisen chuan hi tu te tan ma hlok na omlo atuar tu chu Myanmaram chunga mi te thowan ni ti in foreign department lama thu soi thei hua chun ying chuan a soi ve le a Myanmar malam ta na thil tha beisayin thata ka kanin biak thei a beisai om le ni kanin millo na te zong hi ramdan puile dikna ro rel na mangin a chinfel dan tur soitlan ni se ti chuan har satna tin reng paltlanga democracy an lo nei to lama hian thata kinan kal le thei nge yang ti ka beisai tlatani ati bok zel tang te buai pui tu AAPP lam chuan no pang somli le pali tiamin Myanmaram buaina February ni khata tanga tun thlengalo omawang hian mithi zanga le somli le pathum ayatlem lo anni to thuan soya sipai council in Myanmar zong hi sang ni le zasri vel an tling to antibok no pangan ka hlum tam tak hi an mani ina an omlai ngeya ka hlum te an ni hloma ni som pani liam ta atang khan no pang thiret hi ale tina pungani ti in save the children lam chuan an record dan an lo soi ve boka sipai council do dala nuar CDM te chu zanlama an man fo thu te mian man tak te zinga mitam tak an omna helova an da tlat te an man te ta na ukil roi an phallo te hi thil thalo tak human rights palzut na ani ti in human rights watch lam point an dem na thun soi bok kalimeu lam hi aral muang lo ti chu kan reveka voin chuna po social media lama film khur tura in cha na thu adar le meka an soidan chuan kalimeu tong pila veng lama sarkar in chunga tele mun ranga sipai council lam hian sniper an da nual to ni in an soi chuwangin demonstration siam tele bike manga kongzo te po helai vela ngat phei hi chuan film khur le zual turin anin ngen lomani tunlai Myanmaram chanchin chu chanchin thalam reng hi a om theilo ani bera chanchin thar midang te hne na soi hi kan na ani meu mai sia anom lo point kan soi zel ani bera nakina chuan chanchin ngai thak nuam tak ala om zel beisayela voina po chanchin a zonga lungchhiat thak tak a om le a sipai council chuan terrorist an ni zia an lan tir zel ani kalemeu township let pan chuang kholama pi maria gorti chingai don kumsom nga le pangami le afanu Mary Magdalene zen deisan hom vung kumsom pangami chu minong hlana terrorist ten an pong sual mai po hi tu tok lovin an that zui ni in chinlung express chona soi maro chu adik nge yem ti kan confirm ngam chialova ta han le che velami a he chiang deuh khan han soi fia thei ula kan lom leang mani april ni khat jingdar ko chho vela
ong chen ta khua in ka na khan sipai lamin an ka fu te zinga chin mi salai than sang atel vea ani hi apuma ka hliam ni in tukin April ni thum zing dar ni khana boral ama hi Kalimio Township Tanbu khua ani a physics subject a bachelor degree zir chuak to kumsom ni le paruk mi ani hetianga mi thiam le huai sen kan chan hi apoi hle mai aruang hi naktuk lama vui tur ni inan soi CNF nam sipai te sawisel na hi social media lama kan mukur zut maya sawisel om tok tur poin an om ti ila an mani pon lo holo ram sela kan soifo ang khan mi ringa te khriam khreya te an nei chin chu an re chiang beranga thapui tho tak tak turin an la in pe lo ani nge yang ti ringela social media lama nam sipai dik tak chu civil mi te hi kan ni mai ti ang chi chin nam sipai te tong el na lam atam hle ni an khongai thak hle ne na langa tun lai kan chin mi te omna ha kha le kalemeu kiang vel thil thleng han riat hian tun ma anin soi ang khan ma an la tak tak lo ne riat na hi alian lo thailo bokani hetianga sawisel na le dem na tam takara CNF atanga thu soi theina nei tu Daniel Sakhong chuan a FBI andin mun asoya CNF te hian kan chin namtan atha theyang ber ngai to in ma kan lameka chuwangin kan hmalak na hi alalang chuak ri lo mai chawani social media lama fake news tam tak hi kan ril ru ti zuai na ni manglo ram teng u ati hetiang thualo chuak hi alom oma nga yela CNF po hian ma alame ka inga yang u an throi tu te po hi tunlai Myanmar ram din hun han ngai tu hian zan mu hlei theilo venan om ve nge dona CNF tha ti chak tur an sawm na te sum le pai lama tran puyan ngen na ang chi zong zong te po kha rel ru thiang hlim taka kan thlir pui atha hle inarin om dik tak chuan nam sipai tha le chak tak nei tur hian tran rual angaya pui an ngai boka danjar puai na kal ve ngam tak tak po ni chuang lo FB le social media vela ma ni nam sipai sawisel zonga tran lo lak po hi nam phat san na chi khatani ve thei tho mai angam te chuan an thi chil maya social media lama anrak ka hol vak ngai manglo ati thei ome rengun khopui township rang ranga demonstration an siam zela kan soivek seng lovanga tapin sui tri road lama chuan tuilon kor pakhata tu ti hriat lo mei cheruang charani Mandalay khopui ongmita zan township number 33 high school chu tukin jinglam dar thumvel khana kang le tamaya hei hi tu ti nge ti chu hriat chian ni lo ma se mipui lam kut thlak ani chorin om lo hle rengun le Mandalay khopui phei chu zana han vei wa ngam chi ani lo hrim hrima sipai council lam hian fin vervék chu in thilan ti ani arin om ma zawk ani sipai lal mi nong hlana lal du lutuk chu Myanmar mipui ten an tuar lo theilo wani hi tun ma January thla chhovel thleng kha chuan US dollar le Myanmar poisa thleng na hi achena salem lo hle a nikum lam ang bokin dollar khat hi Myanmar poisa cheng sang khat le zathum chhovel ani rengani ti chuan February thla atanga nimin April ni thleng khan poisa thleng na lam abuai chhota a Myanmar poisa hlutna chu hemi thlan hi chung lek hian 18% vela tlahniam manin tuna hian US dollar hi cheng sang khat le zaruk chhovel ani ta hem mai hei hian a hong tur chu ram chunga sum vei wak om chunin na athok theilo tel tel don ti na ni sipai thu nei na pong lak ma chia January ni somthum pakhat khan poisa thleng re chu dollar khata cheng sang khat le zathum le somthum le paruk ani a chumi atanga thlani nu April ni nimin kha chuan dollar khata cheng sang khat le zanga le somriat ani tor mai te hian thlani chungin dollar hlut na hi Myanmar poisa cheng zani le somli le pali in akai chowa Myanmar poisa hlut na ero 18% tum thla in 18.3% a om dai ti sum thleng na lama na thok te chuan an soya US dollar hian thil dang po angong ti ani thina sipai council thu nei na pong lak ma kha chuan Singapore dollar khat hi Myanmar poisa in cheng zakwa le somkwa le pariat vel ania tuna ero sang khat le za le somthum ani dai bok hetiang hian poisa thleng na hian kum ni chungin asan berlaya tong chho megani ram chung thil man po kai lo theilowa lung hluman te po thlanhi chungin akai chakhle nia soyani boka ram chunga bu fai man le thil dang man zong zong te po hi akai chho viu turangayani
Ministry of Investment and Foreign Economic Relations lamin an soi dan chuan ram chung mamo sum phurhutura dollar lo luang lut hi a om lo topani ome he thlan hi chung hian a om lo topani sipai council in thu nei na lak ma January thla chung khan ramdang investment atanga sum an mu zong zong chu US dollar million zathum le somni le pathum la yani a he Ministry of Investment and Foreign Economic Relations ina a report dan ang he chuan nikum sang ni le somni kum khat chung khan investment lam ringot atanga ramdang sum anlak lu hi US dollar million zakwa atling thelani kumina phechon million sang khat vel tal chu alo bera alut ve nge to in ngai ta ila chung zong zong chu atop vek maya nge sarkar thar atu zawk polo ni se ram adai huna a khanin alo lut le kerang ti soi a thei talofa tondin muna hi chuan thakhata US dollar million zathum muthin khan engman mu tak silova chuan Myanmaram economy hian chiat na atanga chiat le zual na bak kongzo tura nei talo ni in alang ani hi China hi chuan ak economy bak thil dang angai to lo kan ti to kha manila ma po Myanmaram chunga China sipayan lu teu ni in thu thanga thu chiang tak kan riat ma chuan kan soidu chia thin lova mahse China sipai te hi an gas pipeline veng him turin an local ngei ni in Taiwan lam news TVBS chona soi chiang ta adik ngei na rin om ta hle mai Myanmar mipui te po hi lelama chuan an ti turvel an awa an ti le tak tak mangta silova azialo ma ni China gas pipeline ti chetura anin ro sak na kha arei ve da view maya China sarkar nai mo tham anita aniang an ti chet tak main aveng tu aron tir ta tru mai ni ome maro chu mipui lam hian tulan ti tak taka an ti chet thei bok chuan he gas pipeline hi a sei khopa an veng seng kherange ma chu China huat na asau sang taboka Myanmaram laili lama chuan China thil hrim boycott tur campaign po anasato khop mai China la hi sumdon na lama alo tho hlok na samai sia an boycott thei tak takinarin om chuang lo thilian tham chu soilo communication lama an man ruwa smartphone zonga azat ve aya tam hi chu China company siam hlirania ti ngai na om lo sumdon na lian tham dang anti theiro a om teu thotura ngaila hetia Myanmar abuaya minong hlaina terrorist lampoin silai le amu man ruwa anin dai don to lo ni a Boruak om chho mek lai hian chan lo khan lama tangin thil mak deuh a om le thina tun hai mai khan minong hlaina naw te man tur ni om tak hand grenade za chuang le silai mutam tham tak chu Myanmar ma thlen ma in Thailand sarkari na lo man hlo maya Myanmaram chunga thon lu tur chuta po minong hlaina terrorist te ta tur ni nge yin an thriani a chan po ken iulam hi chuan dan dik takin sumdon na kalphung pa nga in thil anti thina tuntuma an manero black trade kalkong zo in a local dai tamai si a thunei na pong lak tu minong hlaina sipai te man tur ni nge yin an ngai aniber heng bom le silai mu saruk chuang zet hi tu berin nge sipai council ta na thon ti an chui me ka asiam tu lam anan zir chian chuan South Korea ram chunga company pakhat ani tlat maya rin lo le be sei lo deuh hian South Korea hian minong hlain hi arukin ham thatna na lo mana tum ve ani mayang a ti te ril ru om pha hialani China hi han soi kai le ila an foreign secretary Wang Yi chuan Myanmar ma lo that le vat theinan an ti thei ang ti anin huam thu le Asian ram rang te nei na tho ho anin huam reng thu a soi le ta phota hei hi Philippines Foreign Minister Teodoro Locsin nena anin komna asoini Wang Yi hian China sarkar tan lak na hi heng Asian ram rang Foreign Minister ho Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan te Malaysian Foreign Minister Hishamuddin Hussein te Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi te ho po mimal takin alo kom vek to a hetia an hmalak na aphur tariu mai hi UN Security Council in ama berhi Myanmaram buai chinfel theitu tia apapek tak wanga phur thar riu ani theya baka Myanmar chunga athil tum hi atu zawk polo sarkar don ta se a hlo tling tangei don ti a hriat chian wang ani thei bokang Myanmar hi democracy sarkar angen ron piang chuak thle ma se China hian a chhuah don lo hrim ati thei ome tuna Myanmaram chunga buai na chingfel tur hian mi poimo zong tenen an ngai dan le thlir dan in anglo tak kara po
an bei sei democracy alo om ngei theina na hmalak pui anin huam thu wangji chuan soya atam manero Myanmaram ne na in mil democracy ti ania Myanmaram ne na in mil ber democracy alo pian chu ngei theina na hmalak aiin huam na hian eng ang chiangi a phena thuruk danga pai pon ti ero hriat thiam ala har saviu don ani hi ole INP Mizo channel clear tu tenin lo beng war phal ngei kan bei sei